Kani kejuk babun kinong tu teng teng wat kibashida kibamde kinong tu teng teng kijusha kana. Kawai na kijingjia kabala panja buramsha ya kalong brio man brio khamtam kikanthei. But kani kalapau perthei hapo Bareilly Uttar Pradesh kaba kawai kakanthei Nepali kalale chanoida jong kajala Uttar Pradesh na kabanta kajingsha khot kabedai bat kakam. But laong ba kani kakanthei Nepali kala sha teng kitrai shnang da kajing bakla bat mut ba kadai kanong tu. Laong ba kani kajingjia kala jia kapor miet kaba katai kakhna kadang keren phun hajrong kamala jong kayeng jong uperlok ba ka ithu. Bat kibrio kiba pahara bat pej katai kajaka kajing pam ithu haba kiyo iya katai kakhna kanthei kila perta ba kadai kanong tu. Bat hadian ba kani kakhna kanthei kalayo sngo ya kani kajing perta kipaj ba kadai kanong tu kajing ting kala mare bat kaba kala mansau na kakjat hendrai na kaliang kipaj ba kila kem ya katai kakhna bat kila te hatrai uding pus elektrik bat kila sho ya ka bat laong ru ba kila tar ya kijain phong jongka bat na kaliang kani kakhna kabala sha kem hakipaj ba kalayai perta bat panma bakamdai kanong tu bat kala karpat ru bakin khot daki pulet hendrai na kaliang kipaj ba kim snap ya kani kajing karpat kani kakhna.